1. juna Borussia Dortmund je izgubila finale UEFA Lige prvaka 2024. a da nije postigla nijedan gol. No, iako je klubu izmakla milionska nagrada, uprava tima je dobila drugačiji izvor novca. 3 dana prije finalne utakmice njemački nogometni klub potpisao je sponzorski ugovor s Rheinmetallom, najvećim njemačkim proizvođačem oružja i glavnim dobavljačem oružja Izraelu tokom njihovih napada na Palestince u Gazi. Ovo je izazvalo bijes među navijačima i političkim aktivistima. Dortmundov ugovor s Rheinmetallom je prvi slučaj da bundesligaški klub sklapa ugovor s kompanijom za proizvodnju oružja. Rheinmetall će navodno ponuditi Dortmundu jednocifreni milionski iznos novca godišnje tokom 3 godine u zamjenu za reklamni prostor i marketinška prava na Dortmundskom stadionu i klupskim terenima. Mnogi navijači Dortmunda osudili su dogovor zbog toga što njihov tim ne bi trebao stati na stranu kontroverzne kompanije za oružje, ali predsjednik Dortmunda Hans-Joachim Watzke pozdravio je financijsku investiciju i opravdao dogovor rekavši da su sigurnost i odbrana kamen temeljac naše demokratije. Dortmund se predstavljao kao lider u suočavanju s prošlošću, budući da je tim pao pod nacističku kontrolu 1930-ih. Klub je donirao više od $1 milion memorijalu holokausta Yad Vashem u zapadnom Jerusalemu, organizirao izlete u Auschwitz, pa čak i posjetio ilegalne izraelske doseljenike nakon Hamasovog iznenadnog napada 7. oktobra. Ipak, njegove antirasističke kampanje ostale su ograničene na antisemitizam. Tim je zadržao potpunu tišinu o izraelskim zločinima u Gazi. Sada, kad je Dortmund prihvatio Rheinmetallovo sponzorstvo, korisnici društvenih mreža optužuju klub da je saučesnik u masakru Palestinaca u Gazi. Prethodno optužen za sudjelovanje u ubojstvima civila u Jemenu, Rheinmetall je među kompanijama koje ostvaruju najveću dobit od izraelskog brutalnog rata u Gazi, udvostručujući cijenu svojih dionica od 7. oktobra i povećavajući dobit za 60% u prvom kvartalu 2024. Nekada drugi najveći dobavljač oružja nacističke Njemačke, kompanija za oružje i dalje je značajan dio njemačkog tržišta oružja, što je činilo 5,6% globalnog izvoza oružja između 2019. i 2023. godine i trenutno je drugi najveći izvoznik oružja u Izrael, čineći 30% njenog uvoza oružja. Rheinmetall je već isporučio 10.000 metaka 120 mm preciznog streljiva u Izrael kao glavni dobavljač prema njemačko-izraelskom sporazumu potpisanom u novembru 2023. Časopis kompanije je čak označio palestinske civile teroristima. Unatoč prigovorima njemačkog mirovnog društva, klupskih navijača, pa čak i protestantske crkve, Watzke je sporazum nazvao novim normalnim. Hoće li ovaj sporazum otvoriti vrata za više kompanija koje se bave oružjem za investiranje u sportski sektor?